Stonjo chica van santi to we yani we kwa we kwena ku kunga tsinikiwichi ku nya ku kavi tolu ku chasawo tono nya ku tsinikiwichi inga in tu nya ka cha apostol Pablo tono nya ku to yo ku nya ka chia na nya chavi ko kwa chi ko kwa ku ko ka chi cha apostol Pablo cha ye in chanjara kwe kunta inonchi ku to unika cha apostol Pablo tono no kancha yo cha tsinikiwichi ran ti tiempo yo na kunche ko to yo disanti to we tono kwe ndichi wena ka asanyo savi tono nya mera ko sindiu tono takani to yo tono sa nyo savi tono sa me ko na yo tono tiempo bichira njichi lubinya tono no we kwena yusha we tono ka we to me to sa nya sa ston juska cha paso solo tono ye do we tan lora ku si to we no nya kuni ko ku no kwe to yo to na ku cha ku we to na cho chete tono sinikwichi ra kuni yo ndakani tono to yo sa ko cha ya no kun ga bi ko tono sinikwichi ton de santi to we to yo ra kwa inu kwe ni bi kwe na kuto ni to yo cha sani ye do kwe ni bi kwe na ja kuto ni to kuto na cho ra sani ba aku cha so to kuna tono su ton to bi ya ku cha so na ku no ya na ka ka no ston ju ku ya na kuto ni na chi kuni to yo ka cha to kwe kuto ni no to yo ra nya nchen lubi tono chichi lubi indui no to kwe kuto ni no to yo cha tsanya kwa tono kuni yo takani to yo no de santi tu wendi si tono kwena ku nga tsini kiwichi kun ka bigo no tutu cha apostol Pablo nya ku nya Romanos capítulo 6 cha ku kunje go nya ku kwa okorana tsa mancha oko uni te tono kwa oko uni yo kunu ka cha apostol Pablo yo nya ka chira sanya nya cha wo kwa chigo ku nya ko cha yo ku no takani no itu yo tono nya no ba ka to yo sa cha te tsini un kabi kwa sar sana ku to ni no ri ka to ko inga to kwa tono no to sto ju sa chinche to kwa ku to ni no ji ku to yo bari ta tu mangu to ni no to yo cha ikani ni do go tono mani ku to ni no cha tsanya kwa tono nya tsini kiwichira na kabi ko nya ku nya Romanos capítulo 6, versículo 20, mancha 23. Cachi cha apóstol Pablo de Santa que cha apóstol Pablo za stonju za tu yo no cha apóstol Pablo ni cara no cuena romano. Chara cachi tu yo sa porque cuando erais esclavo del pecado erais libre en cuanto a la justicia. Tanzi ku inansika titsi kwachiga chansi no nanu kachunya ku ni viva kachicha Pablo chayan David ku inka atisi kwachi chansi no zino nya ku kwachi cha kachonya ko ni viva choro te takini gitsa inkiran suna stonju shino chika ku kwachi yo chegaran guga kacho mera ku ni viva sini unda ku ni inonya ko ni vi kwachi chanya ku kwa oko in yora ndaka tu mucha apóstol Pablo gaira sa ¿qué fruto tenías entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Ji kunya zisau tan zisau kwenyaga chavichira ku kanu buta saunya gaira Pablo porque el fin de esa cosa es muerte. Barita que kun di yo chatani nya kuna ni kwa ye tatun sana kwenyaga chakwa oko biora gaji pero ahora habiendo sido libertado del pecado y hecho siervo de Dios tenéis por vuestra fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Cha apóstol Pablo ahora kajira chavichi nyani keu no kwachiga chantuku inivi nanda konyu stonjus chavichi nanda sau nya va nya vi no stonjus
Chatsaño ku neun nyaku y chancha no stonjus kachicha apóstol Pablo. Nyoku y consejo ba ka acha apóstol Pablo. Chakwa oko uniora kachiña. Porque la paga del pecado es muerte. Bariña chabe go kwachigo ga kwan kugo kachicha apóstolio. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Teñan ba ainis tonjus ñamani inia. Kunyan sa aya ñako y chancha. No me tata Jesús. Ñaku ya stonjusigo. Cachitonyo. Che yo gu ñaka yo ña chavo cuachico cuñaco. Che te apóstol Pablo ora que ka arat sa aña kunku cuño yo. Ka arat sa aña ku en espíritu ñaka china cacho sachila alma. Ñanza aston justo cuachaco. Ñaka cuan conmigo. Ñangua chaco ingati tsi cuño yo sana sachuin sana chaco sana yi. Chanay kitsa inki ñakungu ñaku cuño yo. Chani sa sin tan itziña tsa a ko cuño yo. Chay ka cuña su tsa aña kungu iki cuño yo cuña ka acha apóstol Pablo. Bari nako ñaku cuño yo kungu ira kunto ino ñunche yon tu iyaka sanka apóstol yus. Sorte ñanza aston yus kunga titsi cuño ña chaku. Chay ñakara mangui. Ñakara kunoi ino. Ye ino ba, ye ino tsatoka ubinobi. Chatsanya gunya tono kutuni no nyo tokwa mangon o kunga mangun anago kachigo sago mangun anago kunga ino tsato. Cha nakui kunga ko ino ba jikin di iki ko nunya yibio nako anago ino ba. Chatsanya gunya apóstol Pablo regachiranya ña chavo cuachigo cuña cugo. Te cuñan sa aston jus inca inigo. Sa aña cancha apóstol Pablo su sa acuño yo cara. Chana kunchego y nunca ame tata Jesús tuyo. Ña cancha y ña cu Mateo 10:28. Y cago no nica ame tata Jesús tuyo. Ña tono ye buena tono tsika ndakani tu stonjus cha no kanu nya yibi ora ye kwe chara ndako wera tsani wera cha kwansia tu stonjus cha te consejo nyanza ame tata Jesús cha nika araño no kwe cha satu ara kachi nya ku Mateos capítulo 10 versículo 28. No tutu chamateo cachi tungosa. Y no temáis a los que mata el cuerpo. Disanti tu hueto no cuecha kwa tsani nivi. Tono nya yibi ora tanuso nishi kuña kunda sitana. Cha tsani sitana. Cha te meta ta Jesura ni kachira mayu ukuña tsani kuñuyo. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no puede matar el alma. Cuecha chatsani kuñuga. Changu kanira anaga angu kanira tono espíritu anzas tonjus kunga ini angu kanira. Tani kuñuga tsanira te alma ga espíritu ga nya ku panui nos tonjus. Ye ino panui. Chatsanya gua tono ka atu yosa. Cha cachito yosa, pero no puede matar el alma, más bien teme a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Ñatsini uyu go kuya kukani espíritu go alma go si kuñugo.
chami tu ston jus ku ya kumi njega to wa ku sa ya nya ta tu manga tse sa ko tu ya choro te kwe cha nu nye yibi oro nya ku kani kwera ku kunyu tengu kani kwera nya inga inigo nyo ku sa nyo ku nya ka acha apóstol Pablo yo tono no tutura nya ku capítulo 6 yo Romano capítulo 6 versículo 20 yo ni ahora za 23 yo Chayo Kajira, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cachicha, apóstol Pablo yo. Cha dado naga cho sa nasa kwachiko nuña yibio. Cha nyaka kwa kungitsa inki. Cha kunda ya ago nostonjus. Da kwa ago cuentan chi kuña sago. Tono kachi we na matsano kwe na yata ke na sa kungu tu ni tsago kachi na ye tu na kachi kungu nda tsago i we na sa kwa chi tono nunya yibyo na choni to na ka tsa kwe nyu na to yo anyu me go na cho ye kwe cha kumi chung ka cho cha ta tun ji ina sa kwa chi ra chini ku una be chung to kwa kutu ni tsana a cha kwa chi na tono kwe cha kumi chung a ku cha kumi we ku ka we ran chi kwan tu ta na cha bina ta tu sana in kwachi tono ye in no kwa na sana cha ya kwachi na na jo tono ye in cha ku sa a sana ku ni nan chi kwa cha bina chora te nya ka yo ra nyora no ston jus kunda ya di santi to go iki tono kwe kachi tu yo sa nya kunda ya ko no me nya kunya tribunal de Cristo sana sa kutu yo Chegara kunda ya kwenan sa no na kwachi ni shisonda na kunda ya na. Chega kwa kunda kwa na kwenta nchikunya sana nsiona nunya yibio. Chara tu na sa kwenda kono nye yibio sa kwachi na ngacho. Cha me tono stoju gorba aini ya. Zanya kwan sa aya to yo to kwa kutuni non chikunya tsini sa kono nye yibio. Bari kuya instonjus ba. Cha ye tu kwe sábado una ragaji na stonjura ba aini ya basa sa ya tono ka agwe na yoga ituna chanda ni kwi tono tsishi ni megora sabi na jo chete da tuna ko no to ya ra no to ya kancha nya ki nya cha bo kwa che ko kunya ko te tono ta kachi tu yo tono to yo ra inka inya ta kani tono tu sashila cha ka jo sa nhà tôi nó cháu qua chiếu cha đã có cha te su tôi nó cái chuyện su sa nhà cu nhiều yo cả cha apóstol Pablo sa nhà cu espíritu có cha nó ba bari cung có nhà cu nhiều yo donde santi to có na cho và chỉ nó nhà gì biểu tôi nó cái chiều tôi nó mera zini ni sa ki to nó nhung chơi yo tay có đang zini nó ni sa ki con to nó nhung chơi yo nhận to cũng là sa nhà vợ no stonju na kajo sanya ba anu peta na jo ya ni kwa tini usa cha tani ke tsagira kungu nya go kunyu yo cha kwa no alma ko espíritu ko inu saba stonju tono manche yo kwa sa tuchi nandu ko gonchi kunun di tatu tono analoga jo tatu kunan di tatu anago inu bin tatu saba stonju chana sa i tuchi sanya ba Tanya sanya ba ara kwe un suave gacho jevi sana sanya ba cha stonju na chinje yo ku sanya ba yo to kwa mangu nya inka ini go yo iki pari tatu na tono nya ko nu nyun che yora kun to kunyo yo cha kwa no espíritu go alma go no stonju ai nga to no do to ki Chaba tsi tu inka tu kuni ya ko kutuni tsago kunda tsago chaika kwa ka in lista kancha ji kunya sago jo kununya yibio cha nyaka ku nyamangwa i chinti bo ko tsi ston tono nda ya ko tsi ya i chanja cha nyaka kwa tsini un takani no lulu tono nuba ka to yosan la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios
es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nhà ba ini stonjus, nhà mani ini stonjus, ku nhà nè có i chaja, no me tata Jesús, nhà ku ya stonjus ko kachi apóstol Pablo. Cha yo ora na kachi tokosa, tan ahora atsin nogo, tono ya ko sani. Nhà ku tu ni no yo kwa ni ina kuna zinu ya ana nena kona i change stonjus. Manjanda kuni ni nanchiku stonjusina. Manja kantsitsa nanchika kukwe nyakachi stonjushi sana. Tato nakachi tokosa ina ka atsato stonjura. Akunta na santi ina nyakato yo. Cha memera ku incha stavi tato nakachi akunta inina. Ko ini viguna tsino kunta santi isonanyo. Ku basa na itiora ingatio kana kawana. Ingatu kutio basa na rakana kawatu kuna ingatio. Sote mi tunya na kuna katsi ini na nya ye instonjushi yanche. Na kuna katsi ino nya ye instonjushi yanche nya santi kizo. Cha yaka guya tono tsini undan tipilu ino. Dakani no lu. Baritato masaanya tiosa. Cha tono yora na ino. Inka inu ka acha apóstol Pablo su nyaku nya no carta cha apóstol Pablo yo. Nya Efesios capítulo 5, 14. Yo kunu ka acha apóstol Pablo yo intung. Nyaku nya sini kutuni ni toka nagacho. Chano ba nagacho bari nya tungu yora tono insani na kabonya. Chaka chonya ni shibi tono kutuni no nagacho. Chatsanya gua tono nya kanovia kutuni no tunglo. Efesios capítulo 4 nya ku capítulo 5. Capítulo 5 versículo 14 yo uno ka acha apóstol Pablo yo. Tungu yo 14 yo kachira sa. Nakabigo mancha. A ver. Gloria a Dios. Cachetun yo sa. Versículo 11, ¿verdad? Cachetun yo sa. Y no participéis en las obras estéril de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas. Ñamangu gozago que ñaña ko ña kwen ye no ña nayo tono kwen ña ko ña va un kwen no sini ondas tu go ña chica cuña va yo que chicha Pablo. Ya versículo 12 yo cachia porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Bariku kanogo kaa saa cueña saa se cuena cachicha Pablo. Chica cueña saa se na yo ka guachi. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz. Tenti tu ugueña lloran datui cachimego. Datu gueña yo basunia na cachina cesa na ni shigarsan datu gueña yo. Pues todo lo que se hace visible es luz. Chañacu versículo 14 oyo ku y tu uñaca. Por esta razón dice, despiértate tú que duermes. Sa año oguña cachi tu yo san. Da sa katsini yo ñakishi. Y levanta de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Sa año wanda sa katsini yo ñakishi.
chanda ko mai kwenyan tsiza to kwana da tunya tsindunigo no tono nasas ton jushi yanda tunya tsindunigo kachio yo naga chora kwa a tago nya ye no nya yibio pendi santi to buena santa kunito yo cha ye buena na ye tse espíritu ton jush chandi iso kira ye to yu na ton jush mango sana nishi kuni na bari ye inston jush ya tsito ichinji sana chorote sani ye tu kunara na tu kuinina cuena na iniga kuna kachi yosa por esta razón despierta tú que duermes ajá sanyo okuyanda sakat sini yo nyakishu nyora kweka atu yo tono nakishi nzisa tono kishi na ni kwa ni kisa yora kusu nakishi na ndi tato na gacho chorte sutsanya kwa kacha Pablo nyakacha Pablo kwa tono kwenu kwena Efesiora sindo yo kwenibi kwena kachi nyantaka na stonju sa na kuni stonju chorte ni kisa yora ra na inina basu intu una na cho basu intu una no ye no kwa chanjara ku kuntu una no sika to stonju sorute kwe encanta inina chi ku tsa kwa na ga ku kuntu na ikate shinina ra ingatio onda kaninina jiku kwe nyastako na ve ena jiku kwe antu kuinancio takuni te konyu tenga semana inka kwenya antu kuinina kwentu kwe inka na chaso na tonon chiku tu nyasna kwe chantakani chanyaka kwa kachi cha apóstol Pablo a yo nya ndasakatsini bari kishu tono nya kwa kachi metogo na inina tado naga josa nunde kwa atana na jori ye na agwena na cha ini chaso na chiku tu ye cha ye tu kunara na ini na je na nyakuni cha nakara kwe tsaki na nya kwe cha ini na kucha sona tu cha naka kuna kishi echi cha apóstol Pablo cha apóstol Pablo rakachia ndasakatsi ni yo nya kishu cha rakachi dasa y levántate de entre los muertos ajá charan dako mai kwenan sisa jikuni to yo gacha najo ye buena rancio y tiempo ran zikana to sto jun zichaso onan zikana charni kisai y tiempo ras tako na niña aga contando con sto jur pa in yo o yo in kuya unikia komiga ungia utsigia konagana nakaka ku kwena tsansi igachi to te tonon si ishinina zi nya kuni na dando kuna stonjur cheta tun si nya tono ini na najo chegara kunya gachanya tono manja ikara tsansi espíritu na o chaku espíritu na no stonjur tono sa incación de ahí nyaka kunya kachi cha apóstol Pablo levántate de entre los muertos nasa cuenta kukunga mai kwen nibi kwena kwe tukunga ini stonjur chorote cuidado kotori tatu kore ikara tsinumana no goran tuko inka tuko ni binansi tono kwenam pochaga ini tono nyoku i tono i tu nyaka acha chakunya apóstol Pablo yo chakajira sa nyakunya chayora nanda chico nacho tono yora caña por esta razón despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Nanda chai no, cha me esto yo con un takwa ayakutuni no. Yaka kwa kato yo. Chanya na con kunche ko nyaku Apocalipsis 20. Tono yo kunu ka anya. Nyaku kunyo goyo ku primera muerte. Nyaku ku kunyo yo ku shinanyu. Charbat sisi inka nyaku segunda muerte. Su tono kwa tangu zino to ora kago sa tanzi na har manja ikani ni kunti akago te sunya kwa shna doston jus tanzi ini bira anana almana espíritu na char ye ubi lugar ye ubinu
ye inu kunka ira tsatondoi cha ye inu sava astonjus nditatonya cha ta ina ramena kuna tsini undantuku je kuno kuni nanditatu na kinti ikina nunya yibio barita dokora duta ana chavina tadu nakona tizikwachi cha duta ana chavina kwachi na araña chavina kwachi na kakwa kunku alma na espíritu na ana na gacho cha tsanya kwa na ko kunche ko Apocalipsis 20 yo kunuka aña ku segunda muerte capítulo 20 versículo 14 kato yo sa cachi 14 yo sa y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Bueno, la muerte, ñoguñansi y el Hades. Nchi ku tukuña ku adega. Adega ku inu inga ana na satundona. Bueno, kwa anu tu stoyura ndane ko nuka Hades, ndane ko nuka Seol, ndane ko nuka sepulcro. Naga choto no shinikwe meko yo ota tomas kwa to nacho. Cha naga cho sepulcro nacho. Cha sepulcro ko in kamisanto nun tu si inansi. Toma jinja kani ko nukuto ni no. Cha te tono no to yora kai Hades, kai Seol, kai sepulcro tono ñabi. Te tono ñaku Hades yora la muerte y el Hades. Tono to yora kunya kacha nansi iga sinut satu ka inganaga. Charanchi kunguño, cachi tuyoña, fueron arrojados al lago de fuego. Todo añora ñansi yo, siña kunu sato yora ñora kunta ya y kuninu zitzakaka. Cachi tuyo. Fueron arrojados al lago de fuego. Characachi tuyo sa, esta es la muerte segunda. No oguña ubicuna, cachi yo. Tono kachi nyakungu kunyu yokushina chara kwa analo di tatu inu tatu ba asara ni inu ba di tatu cha tatu kwe ba ni sara kunta ni inu toi chote sunya kundia ba tsisi inka nyakungu in kunga inu tsato aka kachi tuyo. Aleluya. Sara kachi tuyo sa. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Ya, versículo 15, el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Y ahora, tono mego te sin lor kwetsago tu ni no toyo. Te tatsabes ton jus gotono cancha y nacho. Ya 15 ahora cachaña. Cuena manteta sibi no un libro. Ña kuki paribida yo kuki ko nanayo na mande tasibi no libro ña yo chasara kwa ana no ña ku ñu ña satukaga to yo na kuto ni nora ta kwa no nga in chekui na yo chekui gura ngani chorote saka no inka ña ku ñu yo saka no ku na ko na tato mande tasibi na chaji sabían de tasivina mandeta sivina ka kuwenancio tichikwachiga ñaka cha apóstol Pablo ga ña chavigo kwachigo kuña ko gajira so te kweka aratsaña ku kuñu yo ka aratsaña ku ñanza aston yo nga ino yo sa aña kwa ka cha apóstol Pablo yo chaña kuña jikuña tsini sayo na jo ji tono chikwa sa aston yo nishisa tatu cacho ña ye ahora tono cachicha Pablo gaña ku Efesio ña 5:14 que era ña despiértate tú que duermes cachicha chaña ka ku ye y tiempo hay kia y hora na yo tono ña na ino chatana ino ahora y ka kuña cachaña kishi ña tsintuni o kishi ña tanto kuos ton jus naga yo chatsa ña gua tono tibi cha no va tibi bari
bari tono kue na katsi ko chiku nya tsini usago cha tsa anya kunya tivi cha nya kunya tivi cha sani nu tu pago ra kanchan chiku nya tsini usago tatu na kunche ko nya ku Salmo 51 yo Salmo 51 yo ra ka stako tono stonjush nya nishi dakani ni cha chanda chavi ini cha tono meni tsi mena jora kutuni no to yo chara tu tivi ra nanda chavi ino chana kaka no stonjush kora me yara pa ini te tsini usanya tono ku kago a nya kamera ko nya vi no stonjush ko kago nya kara ku kago nya bari tono kwenchi chivina cho chora te tonto vi ata tu manda kuni no nya ko ini vi kwachi cha mane ko nunti tatu tono analona yo kachen ku Salmo 51 yo nakavi un versículo yora nya nakutuni no lu nishikato yo kachi to yo sa ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia kota nyamani ini tsa kota nyamani ini ni tsa ni stonjushiyu tonoka nyakano ini ni yaba ini ni conforme a lo inmenso de tu compasión tono kwa kanu ba ini ni borra mis transgresiones toni kwachi kota nyamani ini ni tsani stonjush tono kwa kanu ini ni tono kwa nya kanu ba ini ni ra sto tani kwachi kachi chao kachi toyo lávame por completo de mis maldad ta kacha ni yunda savi ni yunda nakunti iso nya va te ta kachira lávame ta kacha yugira pues kachira nda kacha tono nda kacha mego coño kuchi ta chichi kona cho sunya kavi nyantundo shino nantundo kuenya ishino yo cha apóstol Pablo era kachira nya renovación nya kunya transformación renovación mental gira tono mente ko tsini un tubi cha nya ka kwa kacho lávame por completo de mis maldad tatu anago shinigo inka kuenya va cha yora kachira tsikara nda kachani di iso kuenya va yo y límpiame de mis pecados disanso kwe kwachillo porque yo reconozco mis transgresiones baremera nda kuni iniyu kuenya kueva asayo y mi pecado está siempre delante de mí inibi buena inibi na cuequishi na cacho tono cachi apóstol Pablo levántate tú que duermes aña despiértate tú que duermes cha ina takitsa in ora nya tu katsini ya chindu na cha kunda kunchendi na chiku kwachi komina cha nya ku kwachi kwa kwetsa anya ko in ba ainina cha tono me kundi santi tu wenditsi buena ndakuni nya ye instonjushi no tsini kakago kakanya maniyo ndakuni no nya ko ni bi kwachi chara ka aziya chara me yara kunkwa aya kungu kanu ini ya tatu naka kanu ya chatan sa aya nya ku kanu ini ya tabatsi nya ba aya ino chara to masanya ra tono kiku to ya porque yo reconozco mi transgresión y mi pecado está siempre delante de mí tatu masanya tono ka consejo yo cha tono ka chichanga nya ku kwachi yora inkai sa son kai no ko ba su ye tiempo sana kwachi yo chata indi tsai shinna dandi bini na kitsa to kunanda kanini dona chanu ba abari kwe kunchai chete tatu naka kana no stonjura stonjus kunkwa a kungu kanu ini tsa akwachi yo chakachi to yo sanya kunya 4 yo kachi contra ti solo he pecado pues va
ta tu na sa kwe nhà nu ra nu ston ju sa qua chiu cha no va bari tsain ka kwe tu yo no go nhà kwe tsini un sa nha cha ta sa in qua chiu ra chỉ nói ye in ston ju shi yan che ji ku nhà sa cha sa nha ku nhà to no na ko conmigo y Ana nyanda chavi ini chara na ka ka no ston ju ko cha ston ju ko ra ye ya nya ku ka no ini ya sa a qua chiu te nanda tu nya chin tu ni go tono nanda tu nya chin tu ni go nanda kuni ino vari tono nya ka kunya kuni nya cha apóstol Pablo yo nya ku tu nya cara nya kunya 5:14 yo Efesios 5:14 yo kunya kuno ka cha apóstol Pablo to na ka vi tu nya nga tu cha ya tono vari tono ka cho sa nya na ka chi to ko sa mera ko stibi ko so stibi yo na ka cho cha nya ra i tu da ku tu kiri bat si i ora rastivo di sandi to ko nya ko kwe ni vi ye no nya yibio na cho ku kwe ko ni vi na ka atsa kwe ni vi kwe na sa ku tu ni to yo chara na ka cho sa no kwe ta mera questivi yora questivi chi questivi na cho cha nya ko i tu nya stavi bari inga to ko no tu cha apóstol Juan yora ka ira na ka chi ko kwa chikara na kara ini vinta ni vistavi una ka chira cha tsa nya ko to no di santos tivi cha tsa nya ko ta no ba tivi na ka cho tivi bari kitsa i ora ai tiempo ra na ino chiku nya tsini usa cha nyo ko tu nya ka chi cha apóstol Pablo nya ko Efesios 5:14 por esta razón dice despiértate tú que duermes su nya ku su nan to no ka chi tan ya su nya ku su nan di ta to na chi kwa ko nyora nya ku nya tsin mana nuna nya ku espiritual na cho tono inibi na ku mi tono nya tsa ston ju espiritu ya ko tsina chana na ju ko tsini usana teni kitsai ora ra batsi i ora nya tono kuita na kata vini chana ini na rasa ana inya kwento tana sana cha ika kunya kachi cha onya nanta sa nanta sa katsini na kishiga chananda kona no kwe nansi ka kachi toyo cha nyogu inya tono tanna ino ra tivi cha ta ston jura inkanti i toyo ni shikwa kunta ino cha tsa nya kwa tono tatu ndakuni ino nya stivo no ston jur tono kachi salmo 51 no ni kabo tatu ndakuni ino nya stivo no ston jura nakaka no ya nanda sabilla shino nanda sa na shita ya kwa chiko na shita na kwa yanche ko to kusanya ba ko no nya yibio chara santo kwa mandat manguncha to manja kitsi kwinya ku kunyo yo sa to no kanti kaki manguncha to manja kiga parita no kuncha to jaki gar ku sasita alma yo tsi kunyo yo cha koka manja ikani tsi kutui koka resto nya ku sana to no tiempo nya ye bichina jora to no ta ye ki kwe to no ni shigma tsinu ini ta yona cho to no nya no batso nyo na jora to no nya sa kwe na kwe rito nya tu ta na sana tanzi kwe ina na cho chate to no nyara inya cha lo gani vi bari nya sa ko no nya yibio nyo owa kwenda no stonjus koka kwenda tato inkira nzikwin kunyo yo ni kuyutuchi kanduira kusa na njiga ni kusa we na chaku kanacho te nya gara nya cha lo ni wa nyara ko kwenta kanya nya kwenta kunya sa meko ko no nya yibio nyo owa kwenta chatsanya mansa tu ta chavi go tsa kwa chigo no stonjus inki chatsanya kwa nako kuncha ko mego nako cuidado go tato stibora naka kanya kanu ni stonjuna naka kanya kanu ini tsatsita ato na jobari to no saka to padre nuestro lo nya sa meta ta Jesús tas na aya nya kancha y no to ya chaka chiga nya perdona nuestra ofensa como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden ha ku kanu ni cha to no me nya ku kanu ni yutsa ko na ko ba sa chin to nya ko ni ga chisto yucha tsanya kwan tu ta anya kakai ni kanu sto yus ndu ta aka nya kanu ni cita ta tu stivo na jo parito no ga chi unti ora stivo in tsinya ka ago in ta kani no ia in tu ka cha nya gara stivo no sto yus cha nanda kunanya to no na kaka nya ku kanu sto yu na kaka ta sabia sino da sabia na gorto mansa i kira cha wo nya ku kwa chi no sto yus
cha tanto na sa ikira cha botono primera muerte nya ku na shina nyuga kwa kung ke espíritu na alma na hara sara ni to kunyo yo nya ku na shina chagara kuni ya tiempo ni chinchi tiempo wa batsi nya kung ko tu ni sana kung ta sana chara ikagua canto in libro tatondeta sivina no libro de la vida gachito yo chagara ikara kunta yanta na kona chiston yus chara tu ko sivina ni deta no libro de la vida jara ikagua kwa ananotsa to ka ikaun kona gachito yo chanyoku itundo tono ye no un desanto ko sikweta no nye bio nya kwe kunta inoto yo tono kago nya ye kwena tsatondo tono ye kwena ni kuki we tono weta wena tsatondo ku na kwe tsato ta tsatondo nya ko kunyo yo ta ka un kunyo yo ka un tsatondo na na jo chegara nya kaji na wa ba ka kwa na ku so kaji na cha tono me na jora stonjur ko testigo tono nya kaji wa so nya na wa tsatondo kunyo we nya tsato shega kunto ana na kunga ino tsato ka nya wa tsato ka su tono ngu ka cho a tsato shendo kunyo na ka cho da tsato ndo itu tsiari kunyo bi solo te nya tsato ka kunko ku nya kunga tono kunga ana na no nyu ka nya ka wa tsato ka su kunyo yo cha tsanya ka chi tono nya ka chi uchi buena sa tato na kutuni ni ra nyanto kunyo ni ra sunya na bi tsato a kundo ana ni tato manda kun ni stonjur cha te tsato shendo ba fi na kuso gina nyaka ni ku jano tsa shinelu na kutuni ni na jo chote nya ba aga kwa ka nanda kwa ago mego no stonjur nanda kwa ago mego no stonjur na ka kanya kanu ini cha ikara na kwa aya kutuni no chara to kwa na manjatan chaga ndaki ya anago chara na kukano ni ya tsago chara ni doya ko kunyo ra kwa no analio no bi koi nyaka ku inya ba nya kwa bi nya kwa tato no mego ra bi ya tato cha nyaka kwa kuni stonjur sa cha tene tono ta sa stonjur nya tono nya ku je tong lio ba shora sa i tu chi ndakani tong lio sa i tu chi tono ka chiwa manchanchi ni kuno kunta ini yura manchanchi kuno ku ka yura na ka to cha tato tono ndichi kwena kutu ni tong yo tato inka i no kutu ni weni ba kutu ni cha babi bi ndato bi cha ku tono ku nya ku cha to weni na jo ta tsa ni ni Adolfo Flores ta ni inga ni Jenny yo cha nya jani tu nya tung sa go cha nya ku nya Davi nya ni ini ini kunyo yo Stivo no stonjushi nyakabi ini ye no go tono ini ye bueno tunya ka sa con comentario no cha Adolfo Floreo tono nya cha apóstol Pablo kutuku cha ka sa hombre interior ye hombre exterior kunya kachi ku cha no nyunje yo cha hombre interior ku espíritu alma nya sa stonjush cha tono ini ye tono tiji kunyo yo nakajo cha stivo cha tsa nya kunya ka no bi nya naka kanu stonjush tato batsi ora nya na ino cha stonjush kor ka no ya na ka aya no da sakatsi ni yo nya kishu da ko yo nya tsa tsi u kanto mai wan tsi za pari ye na ba su kanta na tsi kana naka chote yora tono ka ju ka yo tsa ina tsa tsini tong yo gu ka yo tsa ina zini tong yo na cho bari na zini tong gara nagara nya kachi na kunya
ba ye yu ko tondo ye yu ko nya sa ko ba ye yu ina cha no ba variantas sin na na jo chorote ina tsanzini to yora patsi i ora ra na ini na ra tivi aye to kuna sa ja so ini ran jin zi so to kun nai cha ja to no ka jo sa nya nyogu to do ye no nya ye ra ta cha visto ju to no nya za we ni tiempo ni ka no bo se no nyu lo to no mera ku se ni sa na to no mera ka ju wa pasu ina na kun dai ni to yo pasu ina na cha ini da to ku to yo pasu ina na ta kun ya kuna ne vi pachi chanan ta kana ka no stonjura ye nya ku ka no ini ya te to no kachi ini ye cha ko kan da no nya ye bio chara to na ki sa ora nya na ki sa ora nya ni ku sita alma ko espíritu ko ana ko kachi me go sango chi ku ni ora mancha ikani kuntia nya ku chichi gara koka nya vi chandi cha sa nya ko to no ta sabia cha ya ki ko ta sabia nyogu i tiempo lu to no nya de bichi cha kusini to no cha hasta just tiempo yo cha nya da ya to yo cha nya ku cha do weni comentario lo ta to ku ni weni to no nya nga tu cha ya nya sa gua chika ni sa to ku na cho pari sini un tiempo sini un ta kwa go y no ta kwa ko y no ta kwa go sa aña no estoy na cho cha na o kanu ni estoy cha me to no kwe ku sa to ku nya to no nya ta semana con ayunacho ya inye ora stonjus kuya andas skanta ini yu nda kwa yan chera nda kun tu ra kap itu so tong lora nda kani tu na cho cha to no ka chi ta to ndi chera kun ta ga ini do wani tu yora cha ta cha bia nya kwa kun stonjus ya na kun ta no to yo nya ku nya ba nya ku bi nda to cha nya stonjus to no me stonjus ko ya kun sa no ko si weni ko sin di sa di tu tai weni stonjus ya na chin na cho to no timbu nga yora tiempo nya jichi lukan dobi cha ini cha ga ston jus to no ya kono no nya yibera na cha ino sanya ba no stoira ston jus ko tsin ti santi to weni sara na nya ka to ko inga to ku chanja